kop mi? Etan, nou bezou kop. Depi nou bezou kop, se yon ve soume pou mba nou kop, bon de bezou kop kon yon di nou bezou kop. Pase se kon yon de bezwen? Apalman, pou te git anje ba machin nan? Mwen ba ka fè sa non pou mba gen kop a ki sa man fèl. Nou ba kop, ne ka blese madame boss nou e. Madame boss, e deta anje nan bo jan manje. Mbal bon kop nou. Mbal ba nou kop. Yes. Koko, se pou mè mwen ki pa vle alez avèm. Kelke swa lè nou mande mkop, ma ba nou kop mwen mè. Mwen bezwen kon yon. Patron, mwen moun nan vin tou chou la, mwen vin rezultat. Sak pase? Bo kwa mwen retouvel. Pre bal ba yon tap pale a we la, mwen pa ka pren bal baton. Anje koshe, pou pise be anko. Tade baton, pa mwen kop. Non, sak pase. Valou mwen la? Patron, pat kitem si te priya. Eh?